हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक यूट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय भेरिफिकेशन कमप्लिटेड BTC LPUP TET 2025। स' लोगोफोर BTC नि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि टेटनि जानाखि डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि खोथा ओंखारबोदोंमोन दा बे डकुमेन्ट भेरिफिकेशना जोबखोना माखो आरो बेजों लोगोसे गोबां सोंथि दङ नोंथांमोननि दा बेफोर सोंथिनि फिननायखौ आङो होनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। दायो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आरोबाव मोनसे खावलायहरनाय एबा मिथिहोहरनाय सोरबा केन्डिडेटफोरनिया एबा जायफोर केन्डिडेटफोरनिया एप्लाइ खालामनाय एप्लिकेशन रिसिप्टआ गैलाब्ला एबा अबेबा दोनसरनानै बावबायब्ला अब्ला नोंथांमोना बेखौ अनलाइनावनो गोदानै डाउनलड खालामनानै लाफिननो हायो। दायो BTC नि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआ गेवनानै दङ। दा नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नायनो हागोन। दा नोंथांमोना आं बेखौ देखायगोन नोंथांमोना माबोरै थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनांगौ। स' लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों बे जाहैबाय BTC नि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइट डाइरेक्टर अफ एडुकेशन रिक्रुटमेन्ट पर्टेल। दा लोगोफोर नोंथांमोना बे रिक्रुटमेन्ट पर्टेलाव थांनानै गावनि एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोना जिखुनु जाया ब्राउजाराव थांनानै BTC एडुकेशन डिपार्टमेन्ट होननानै सार्च खालाम। बेवहाय नोंथांमोना गाहायाव मोनसे रिक्रुटमेन्ट पर्टेल बेबायदि नुजाबोगोन। दा बे रिक्रुटमेन्ट पर्टेलाव नोंथांमोना हाबबानो जाबाय आरो हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेवहाय माखासे इन्टारफेस नुगोन। नोंथांमोना बाव गिबियावनो नायदो नट लिरनाय दङ आरो गाहायाव मोनसे इम्परटेन्स लिरनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायबानो जाबाय। बेनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेशन रिसिप्ट कपिखौ जुदि डाउनलड खालामनोब्ला अब्ला नोंथाङा नैबे लगइन अप्सनाव थुनांगोन आरो बेनि उनावहाय नोंथांनि LP आरो UP टेटनि जायखि एडभार्टाइजमेन्ट कपि बे एडभार्टाइजमेन्ट कपिखौ नायनोब्ला नोंथांमोना बाव थुनानै नायनानै लानो हागोन। दायो नोंथांमोना एप्लिकेशन रिसिप्ट डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे लगइन बाटनाव थुदो। लगइन बाटनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। बे इन्टारफेसखौ नोंथांमोनहा बेवहाय नोंथांनि इमेल आइडिखौ होबानो जाबाय। एप्लाइ खालामनायाव नोंथाङा मा इमेलखौ होदोंमोन आरो पासवर्डखौ नोंथांमोना बेयाव होबानो जाबाय। नोंथाङा एप्लाइ खालामनायाव मा पासवर्डखौ होदोंमोन बाय थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि एप्लिकेशन रिसिप्टआ गेवगोन एबा एप्लिकेन्ट खालामनाय जानाखि पर्टेल बे गेवगोन। बिनि उनाव डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोना पासवर्डखौ बावदोंब्ला सिन्था खालामनो नाङा। नैबे फरगट पासवर्ड दङ। बे फरगट पासवर्डआव थुनानै पासवर्डखौ रिसेट खालामफिनबानो जाबाय। दायो लोगोफोर नोंथांमोननि जानाखि कुइसन बिनि कुइसननि रिप्लाइखौ आङो होनो नाजानोसै। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावनो गोबां केन्डिडेटफ्रा सोंहरबाय थादोंमोन जे सिगांनि फाइनाल मेरिट लिस्टआ केन्सेल जाबाय नामा। दा लोगोफोर बे मोनसे इम्परटेन्ट कुइसन नोंथांमोननि नोंगौ लोगोफोर सिगांनि जानाखि फाइनाल मेरिट लिस्ट खालामनानै दोननाय दंमोन सिगांनि गभर्नमेन्टनि आरो सिगांनि जानाखि स्क्रुटिनि कमिटि दंमोन बिथांमोना मोनसे फाइनाल मेरिट लिस्ट खालामनानै दोननाय दंमोन। दा बे फाइनाल मेरिट लिस्टखौ दानि गोदान स्क्रुटिनि कमिटिया बेखौ केन्सेल खालामबाय। कमप्लिटलि केन्सेल खालामदों होननानैबो जों बुंनो हाया। मानो होनोब्ला बै लिस्टखौनो नायनानै लिस्टखौ गोदानै खालामफिनदों। दा लिस्टखौ गोदानै खालामदोंब्लाथ' बे गोदान मोनसे लिस्ट जाफिनखागोन। दा ओंखायनो जों सिगांनिखौ केन्सेल खालामदोंबो बुंनांगौ जानानै फैयो। मानो होनोब्ला लिस्टआनो गोदान जामारदोंब्ला अब्लाथ' सिगांनि लिस्टआ केन्सेल जागोन बेबायदि पर्यायाव थांबाय। दा लोगोफोर नोंगौ सिगांनि जानाखि लिस्ट दंमोन बे लिस्टआ गोदानै रिफर्म जाफिनसिगोन आरो बेवहाय जायफोर बबेबा एंगेलजों जुदि सोरबा हाबसननानै दङमोनब्ला हयथ' बेखौ मोजाङै नायफामनानै बेखौ बख'फिनगोन आरो मोजाङै बेखौ सोदांनानै पाब्लिश खालामफिनगोन। दा बेनो लोगोफोर सिगांनि फाइनाल मेरिट लिस्टआ केन्सेल जाबायखौनो जों बुंनांसिगोन। दा नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट पइन्ट्सआव डकुमेन्ट भेरिफिकेशना जोब्बाय नामा। दा लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावबो गोबां सोंथि खालामदों जे डकुमेन्ट भेरिफिकेशना जोबखोना माखो। दा लोगोफोर नोंगौ डकुमेन्ट भेरिफिकेशना जोंना लवार प्राइमारिना जोब्बायानो। दा आपार प्राइमारिनि एसे दंबावो होननाय खोनादोंमोन। बेवहाय गोबां बेले बेजे दङ। सिगांनि गभर्नमेन्टआ मारै खालामलांदों बेखौथ' दानि गोदान गभर्नमेन्ट एबा गोदान स्क्रुटिनि कमिटिया मोजाङै मिथिजोबा। ओंखायनो मोनफा मोनफा डकुमेन्ट्सफोरखौ भेरिफाइ खालामनांगौआ जोबोद मुस्किल। सिगांनि जानाखि
डकुमेन्ट साबमिट खालामनानै दोनलांनाय सिगांनि जानाखि लिस्ट सिगांनि जानाखि भेरिफिकेसन खालामनाय मोनसे फर्मेट जों जेब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामदोंमोन बेवहाय जोंनि मार्क डिटेल्सखौ जेरै एन्ट्रि खालामनानै जों साइन होबोदोंमोन बेफोरखौ मोनफा मोनफा टर्न नायफिननांगोन एक्सेल शिटखौ नायनांगोन डकुमेन्ट्सफोरनि मार्क्सफोरखौ नायजोबनांगोन दा बेखायनो एसे सम लादों दा अलमस्ट लवार प्राइमारिना जोबखाबायानो दा आपार प्राइमारिनि दंबावो होननानै खोनानो मोन्दों दा लोगोफोर नोंथांमोना दसे समखौ नेथ'नांसिगोन बा डकुमेन्ट भेरिफिकेसना माखासे जोब्बाय एलपिना जोब्बाय इउपिना एसे दङ नोंथांमोना दसे समखौ नेथ'नांसिगोन दा नेक्स्ट पइन्ट्सआव दङ गोदानै फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामफिनगोन नामा दा गोबां केन्डिडेटफ्रानो हयथ' मिथियाखैबो जानो हागौ ओंखायनो बिथांमोना बारे बारे सोंहरदों फिजिकेल डकुमेन्ट्स जोङो खालामफिनबावनांगोन नामा माने मोनसे नटिफिकेसन पाब्लिश जागोन जों बेवहाय आरो बे नटिफिकेसन हिसाबै जोङो फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जों खालामहैनांगोन नामा होननानै कुइसन खालामदों दा लोगोफोर नोंथांमोना फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनो नांला एबा खालामनांगौनि गोनांथि गैला आरो नोंथांमोनखौ लेंहरनायबो नङा मानो होनोब्ला सिगाङावनो जोंना फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसना जानानै थांखांखाबाय दा जोंनि जास्ट डकुमेन्ट्सफोरखौल' बिसोरो भेरिफाइ खालामगोन जे नोंथांनि मार्कआ एस पार डकुमेन्ट्स हिसाबै गोरोबदोंना गोरोबाखै आरो एस पार गाइडलाइन्स हिसाबै नोंथांनि डकुमेन्ट्सआ मिलायदोंना मिलायाखै बेखौ नायगोन आरो गासिबो जुदि मिलायदोंब्ला आरो मेरिटआव दङब्ला अब्ला नोंथांनि नामा मेरिट लिस्टआव गाखोगोन दा बे हिसाबै नोंथांमोना फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव रावबो थांनांगौ जानाय नंला दा बेनि उनावहाय नेक्स्ट पइन्ट्सआव दङ फाइनाल मेरिट लिस्टनि सिगां प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट होग्रोगोन नामा दा बेखौबो गोबां केन्डिडेटफ्रानो सोंहरबाय थादों स्टेटआव जेरै आसामावहाय फाइनाल मेरिट लिस्ट होनायनि सिगां प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआ मोननै मोनथामहालागै ओंखारदों नैबे थांनाय बारनि जानाखि 5550टा पस्ट बेवहाय फार्स्ट प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट सेकेन्ड प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट आरो मोनसे फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारदों थारमाने लिस्टआनो मोनथाम ओंखारदों बिथांमोननिया फार्स्ट प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआव माबाफोर जुदि प्रब्लेम जादोंब्ला एबा सोदांनांगौ जुदि जानानै फैदोंब्ला अब्ला नेक्स्ट प्रभिजनेल मेरिट लिस्टआव नोंथांमोना ग्रिभेन्सेस हैनो हायो एबा ग्रिभेन्सेस हैनायनि उनावहाय नोंथांनि जुदि डकुमेन्ट्स एबा गासिबो डिटेल्सआनो जुदि कारेक्टब्ला अब्ला नोंथाङा सेकेन्ड मेरिट लिस्टआव फैनायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनो दा बिटिसिआव हयथ' बेबायदि होनाय नङा खोमा थांनाय बारनि जानाखि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनायनि उनावहाय जानाखि फाइनाल मेरिट लिस्ट ओंखारनाय बे फाइनाल मेरिट लिस्टखौ मोनसेयावनो होदों आरो बिनि उनाव डाइरेक्ट एपइन्टमेन्ट अखानायैनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानदों दा बेबायदि सिस्टेमावनो बिटिसिआव होफिननो हागौ सिगाङाव जेरैबायदि फाइनाल मेरिट लिस्टखौ मोनसेल' होदों एबारबो बेबायदिनो मोनसेयानो होनो हागौ दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नेनांसिगोन दा बिटिसि गभर्नमेन्टआ दानि गोदान गभर्नमेन्टआ फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होनायनि सिगां प्रभिजनेल मेरिट लिस्टखौ होग्रोगोन ना होग्रोआ बेखौ जोङो नायनांसिगोन दा आंनि बायदिब्ला प्रभिजनेल मेरिट लिस्ट मोनसे होग्रोयोब्ला मोजां जायो जाहाथे सोरनिबा केन्डिडेटनि मुङा जुदि मेरिटआव थासेयावबो जुदि बेना मेरिटआव फैयाब्ला अब्ला बिथाङा मोनसे ग्रिभेन्सेस हैनायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनो दा बेखौ होयोब्ला साबसिन जायो दा जोङो नायनांसिगोन गभर्नमेन्टआ बेखौ मावना मावा बेनि उनावहाय फाइनाल मेरिट लिस्ट होनायनि सानबेसे उनाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानगोन बेखौबो गोबां केन्डिडेटफ्रानो सोंहरदों दा लोगोफोर बिटिसिआव जेब्लायबो एपइन्टमेन्ट लेटार राननाया फाइनाल मेरिट लिस्ट होनायनि अखानायैनो राननायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों सिगांनि गभर्नमेन्टआ बेबायदि सिस्टेमावनो रानदों एबारनि गभर्नमेन्टआबो बेबायदि खालामगोन नामा दा लोगोफोर दा जों बेखौ ओरैबायदि जोङो मोनसे खोथाखौ जों साननो गोनां जायो बेखौ मानि थाखाय रानदों अखानायैनो माने एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानदों स्टेट गभर्नमेन्टआबो आसामाव एबार बेबायदिनो हाखु दाखुयैनो रानदों फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होनाय लोगो लोगो साननैनि उनावनो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानदों बेहाय मोनसे गेदेर मोनसे जेंना जानानै फैदों दा लोगोफोर मानो होनोब्ला मोनसे फाइनाल मेरिट लिस्ट होनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेरावहाय गोबां केस होनाय माबा माबि कमप्लेन खालामनाय केस होनाय हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट थांनाय गोबां जोङो नुबोगासिनो दङ बांसिनानो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव आरो बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि 5550टा पस्ट बियो बोसोरसे एबा बोसोरनैसिम थांबाय बे केसनि थाखायनो एनआइएसनि केस हाबि जाबि बायदि रोखोमनि सिटेटनि केस माबा माबि केसनि थाखायनो 2 बोसोर जाहांआवसो बिथांमोना
फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होनो हादों ओंखायनो स्टेटआवबो फाइनाल मेरिट लिस्ट होनायनि सानसे एबा साननैनि सिगाङावनो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानदों जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया एपइन्टमेन्ट लेटार मोनखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना केस होयो ना मायो होबाय था बेबायदि स्टेट गभर्नमेन्टआबो बुंदों दाखालि जेब्ला एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानदों अब्लानो आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों फाइनाल मेरिट लिस्टखौ मानो एथ'ग्राब हाखु दाखु होनांगौ जानानै फैनायाव बे खोथाखौ बिथाङा रायखांदों दा ओंखायनो BTC आवबो बे सिस्टेमैनो एबारबो राननो हागौ मानो होनोब्ला फाइनाल मेरिट लिस्ट होनायनि उनावनो जुदि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानाब्ला सप्तासे एबा सप्ता खननैनि उनाव रानोब्ला बे सप्ता खनसे एबा खननैनि गेजेराव जुदि सोरबा जुदि एसोसिएशन एबा सोरबा जुदि केन्डिडेटफोरा जुदि हाइ कर्ट एबा सुप्रिम कर्ट खालामनानै होयोब्ला 10-12 जन केन्डिडेटफोरनि थाखाय 900-800 जन केन्डिडेटफोरनि एपइन्टमेन्ट लेटारा थाबथागोन दा ओंखायनो बे सिस्टेमावनो एबारबो BTC गभर्नमेन्टआ बे सिस्टेमावनो रानगोन एपइन्टमेन्ट लेटारखौ हय सानसे एबा साननै गेप थानो हागौ गेजेरावहाय दा बे सिस्टेमैनो रानगोन थांनाय बारनि सरकाराबो बे सिस्टेमैनो रानदों हाइ कर्ट केस सुप्रिम कर्ट केस होजानो गिनानै दा एबारबो बे सिस्टेमावनो राननो हागौ मानो होनोब्ला सोर केन्डिडेटफोरना मा प्रब्लेम जानानै दं मा प्रब्लेम जानानै गैया बेखौ रावबो मिथिया दा फाइनाल मेरिट लिस्ट होनायनि उनावहाय हयथ' सोरबा केन्डिडेटफोरनि गोसोनि लुबैनाय बायदि बेयो जाफुंजोबाबो जानो हागौ दा बे हिसाबाव हाइ कर्टआव मोनसे केस गोग्लैयोब्ला बे गासिबो टटेल प्रसेसआनो पेन्डिं जानानै थायो हाइ कर्टनि मोनसे स्टे अर्डार फैनाय लोगो लोगो गासिबो जानाखि प्रक्रिया जानाखि प्रसेस बे थाबथानानै थाजोबो दा बेनि उनावहाय दंबावो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जानुवारियाव मोनगोन नामा दा गोबां केन्डिडेटफ्रानो बेखौबो सोंहरदों जे फाइनाल मेरिट लिस्ट होनायनि उनाव एबा जानुवारि मान्थआव फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होगोन होननानै खोनानो मोन्दों आरो जानुवारि मान्थआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन नामा नंगौ लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ कनफार्म खालामनानै लादो नोंथांमोना जानुवारि मान्थआवनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन जानुवारि मान्थआवनो फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होगोन आरो जानुवारि मान्थआवनो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हागोन नोंथांमोना दायो गोसो हमथानानै दसे समखौ नेनानै थाथ'बानो जाबाय आरो नोंथांमोना इसोरनाव आरज गाबबानो जाबाय जाहाथे फाइनाल मेरिट लिस्ट होनायनि उनावहाय BTC आव जेबो मोनसे हाइ कर्ट एबा सुप्रिम कर्ट जाया दा नोंथांमोना बेखौ आरज गाबबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि गोसोनि लुबैनाय बायदि एबा हास्थायनाय बायदि देग्लायनि नैबे BTCनि LP आरो UP टेटनि फाइनाल मेरिट लिस्ट एबा एपइन्टमेन्ट लेटारा मोजाङैनो मोजां एबा गाहामैनो गाहाम जानानै थाङो स' लोगोफोर बेखिनियानो जोंनि भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव स' लोगोफोर भिडिअ' एसेनोसै गोजोन्थों थैंक यू হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো হ'ল ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিটেড BTC LP UP TET 2025 চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কুৱেশ্যন কৰি আছিলে যে BTCৰ LP আৰু UP TETৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট হৈছে না হোৱা নাই যদি কেতিয়া শেষ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আকৌ হ'ব নেকি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো কেতিয়া দিব আগৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো কেঞ্চেল হ'ল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কুৱেশ্যন কৰি আছিলে চ' আপোনালোকৰ সেইবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো দিবৰ কাৰণে আজি মই সেইটো ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইলেহে আপোনালোকে গম পাব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ইনফৰ্মেশ্যনটো দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো ইনফৰ্মেশ্যনটো হ'ল যে BTCৰ যোনটো LP আৰু UP TETৰ অনলাইন কৰা এপ্লিকেশ্যন যোনটো ৰিচিপ্ট কপি সেই ৰিচিপ্ট কপিটো বৰ্তমান আপোনালোকৰ হাতত যদি নাই কোনোবা কেণ্ডিডেটৰ যদি এইটো হেৰাই গৈছে চ' আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে এতিয়া অনলাইনৰ পৰা এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব কিয়নো BTCৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰ্টেল LP আৰু UP TETৰ সেই এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোডটো কৰি ল'ব লাগে এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আহি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি তাৰপিছত আপোনালোকে তলত আহি আপোনালোকে চাব পাৰিব bodoland.gov.in recruitment bodoland.gov.in আৰু ইয়াতে BTC TET recruitment আপোনালোকে সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিছে এইটো হ'ল ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰ্টেল তাৰপিছত লেফ্ট সাইডত লিখা আছে BTC গভৰ্নমেণ্ট সেইটো লিখাটো আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্ৰথমতে
এটা নোট দিয়া আছে সেইটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব তাৰপিছত ইম্পৰ্টেন্স এটা দিয়া আছে সেইটো আপোনালোকে নিজে পঢ়ি চাব তাৰপিছত তলত আছে লগইন অপচন আপোনালোকে লগইন অপচনত গৈ আপোনালোকে নিজৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন কপি বা ৰিচিভ কপি আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক যদি এডভাৰটাইজমেণ্ট কপিজটো যদি লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে এলপিৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কপিটো লেফ্ট ছাইডত আছে আৰু ৰাইট ছাইডত আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কপিটো আছে আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে লগইন অপচনত ক্লিক কৰিব লগইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নিজৰ যোনটো এপ্লাই কৰা সময়ত ইমেইল আইডিটো দিছিলে সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত পাছপৰ্টটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰা সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ দিছিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ দি আপোনালোকে ইয়াতে লগইন অপচনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ যোনটো এপ্লাই সেই এপ্লাইৰ কমপ্লিট ডিটেইলছটো চাব পাৰিব তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কপিটোকো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিলে যোনটো এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কপি ডাউনলোড কৰিব লগা কোনোবা ক্যান্ডিডেটৰ যদি পাছপৰ্টটো যদি মনত নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ফৰগট ইয়ৰ পাছপৰ্ট সেইটো দিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত নিজৰ পাছপৰ্টটো ৰিছেট কৰি নতুন এটা পাছপৰ্ট দি আপোনালোকে লগইনটো কৰিব পাৰিব এতিয়া বন্ধুসকল এতিয়া আহক আমি যোনটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনটো আমি চাম আৰু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টাটো কৰিম বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যনৰ পইণ্টছবিলাকে ইয়াতে দিয়া হৈছে ইয়াতে বড়ো লেংগুৱেজত দিয়া হৈছে আপোনালোকে এইটো এছামিজ লেংগুৱেজত ট্ৰান্সলেট কৰি দি আছোঁ সো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আগৰ যোনটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট বনাই থোৱা আছিলে সেই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো কেনচেল হ'ল নেকি সেইটো বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কুৱেশ্যন কৰি আছিলে সো বন্ধুসকল আগৰ যোনটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট কৰা সেইটো হ'ল আগৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৰি থৈ যোৱা আৰু আগৰ স্ক্ৰুটিনি কমিটিয়ে কৰি থৈ যাওয়া আৰু এইটো পাব্লিছ কৰিব পৰা নাই এইটো পেন্ডিং থাকিছে এনআইএছৰ কিছুমান প্ৰবলেমৰ কাৰণে আৰু একফালে ইলেকশ্যনৰ কোড অফ কণ্ডাক্টটো লাগি গ'ল সেইটো পাব্লিছ কৰিব পৰা নাই পাব্লিছ যদি কৰিব পাৰিলে হয় তেনেহ'লে আগৰ যোনটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট সেইটো থাকিলে হয় এটা নতুন গভৰ্ণমেণ্ট আহিছে নতুন স্ক্ৰুটিনি কমিটি আহিছে সেই নতুন স্ক্ৰুটিনি কমিটি কি কৰিলে আগৰ যোনটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট বনাই থোৱা বা আগৰ যোনটো এক্সেল শিট বনাই থোৱা সেই এক্সেল শিটটো চাই আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ডকুমেন্ট যি ফৰমেট সাবমিট কৰা এই ফৰমেটৰ আপোনালোকে সিগনেচাৰ কৰি থৈ আহিছে আপোনালোকৰ মাৰ্কটো এন্ট্ৰি কৰাই সো সেইটো গোটেই এটা ডিটেইলছটোকে চাই এতিয়া নতুন স্ক্ৰুটিনি কমিটিয়ে সেইটো নতুন এটা লিষ্টটো বনাব আগৰ লিষ্টটো ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট চাব কিন্তু আগৰ লিষ্টটো যেনে ধৰণৰ আছিলে এনে ধৰণে এজ ইট ইজ নাথাকিব সেইটো সব মানে চেঞ্জ হৈ যাব এটা চেঞ্জ হয় নতুন এটা ফাইনাল মেৰিট লিষ্টটো বনাব এটা নতুন এটা ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট বনালে আগৰ যোনটো ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট বনাই থোৱা সেইটো অটোমেটিকলি কেনসেল হৈ যাব সো এই কাৰণে আমি ক'ব পাৰো আগৰ পুৰণা লিষ্টটো কেনসেল হৈছে বুলি এতিয়া নেক্সট পইণ্টত আছে আপোনালোকৰ যোনটো কোৱেশ্চনছ সেইটো হ'ল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনটো শেষ হ'ল নেকি সো বন্ধুসকল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনটো বৰ্তমানলৈকে শেষ হোৱা নাই শেষ হৈছে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী যোনটো ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন এইটো শেষ হৈছে এতিয়া আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনটো চলি আছে আপাৰ প্ৰাইমাৰী ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনটো বৰ্তমান কেইদিনমান পিছতে শেষ হ'ব আপোনালোকে ধৰি লওক ডিসেম্বৰ মানত শেষ হ'ব আৰু জানুৱাৰী মানত আপোনালোকৰ ফাইনাল মেৰিট লিষ্টটো আহি যাব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াতে কিছুমান ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰাৰ টাইম লাগে সেইটো ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট চাবৰ কাৰণে কিছুমান টাইমছো লাগিবই তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট পইণ্টছত আছে নতুনকৈ ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন আকৌ হ'ব নেকি সো বন্ধুসকল নতুনকৈ ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন আকৌ নহয় কিয়নো আপোনালোকে অলৰেডি ডকুমেন্টছ সাবমিট কৰি ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰি আপোনালোকে থৈ গৈছে আপোনালোকৰ যোনটো ফিজিক্যাল ডকুমেন্টছ কৰি থৈ যোৱা যি ফাইল যি ডকুমেন্টছ যি ফৰমেট যি এক্সেল শিট হেতুকে চাই বৰ্তমান ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনটো অফিচৰ কৰি থকা হৈছে মানে বেক অফিচ ভেৰিফিকেশনটো কৰি থকা হৈছে এই ভেৰিফিকেশনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ফাইনাল মেৰিট লিষ্টটো দি দিয়া হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বৰ্তমান ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন কৰিবৰ কাৰণে আহিব নালাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে নতুনকৈ নটিফিকেশনো নিদিয়ে আৰু আপোনালোককো নামাতে আপোনালোকক অনলি মাতিব এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি নামটো যদি ফাইনাল লিষ্টত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকক তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টছত আছে ফাইনাল মেৰিট লিষ্টটো দিয়াৰ আগে এটা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো দিব নেকি সেইটো বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কুৱেশ্যন কৰিছে আৰু বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে ৰিকুৱেষ্টো কৰিছে ফাইনাল মেৰিট লিষ্টটো দিয়াৰ আগত এটা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো দিব লাগে বুলি হয় বন্ধুসকল ফাইনাল মেৰিট লিষ্টটো দিয়াৰ আগত এটা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো দিলে ভাল হয় কিয়নো কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এনেকুৱা টেকনিক্যাল ইৰৰ হয় মানে
মেৰিটত থকাৰ পাছতো তেখেতৰ নামটো নাহে যোৱাবাৰৰ যোনটো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া বা ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট দিয়া ইয়াতো বহুতজন এনেকুৱা হৈছে যি মানে কাৰ্ড অফ দিয়া সেই কাৰ্ড অফত বহুত আগত আছে টপ 10 বা টপ 13 টপ 15ত থকা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ নাম অহা নাছিলে কিন্তু পিছত তেখেতসকলে এপ্লিকেশ্যন দি কিবা কিবি কমপ্লেইনটো দি তাৰপিছত তেখেতসকলে কোনো ৰকমছে তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্টটো পাইছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ নহওক সেইকাৰণে যদি প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো দিয়ে তেনেহ'লে তেখেতসকলে গ্ৰিভেঞ্চেছটো দিব পাৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো আমাৰ 5550টা পোষ্টৰ LP UP টেটৰ যোনটো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া ইয়াতো এনেকুৱা চিষ্টেমটো কৰিছে তেখেতসকলে তিনিটা লিষ্টটো দিছে এটা হ'ল ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল এটা হ'ল ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল আৰু এটা হ'ল থাৰ্ডত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যদি মেৰিট লিষ্টত আহিব লাগিছিল কিন্তু অহা নাই সো তেখেতসকলে মানে এটা গ্ৰিভেঞ্চেছ দিবৰ কাৰণে চান্সটো পায় আৰু গ্ৰিভেঞ্চেছটো যদি ক্লিয়াৰ হয় তেখেতসকলৰ ডকুমেণ্টছটো যদি ক্লিয়াৰ হয় তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ নামটো ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত আহি যায় আৰু ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টতো যদি কিবা টেকনিকেল এৰৰ কাৰণে তেখেতৰ নামটো যদি থাকি যায় তেনেহ'লে তেখেতক আকৌ এটা গ্ৰিভেঞ্চেছ দিবৰ কাৰণে চান্স দিয়ে তাৰপিছত তেখেতসকলে যদি ডকুমেণ্টছবিলাকে ভালকৈ যদি প্ৰভাইড কৰি তেখেতসকলৰ যোনটো প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমটো যদি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে তেখেতৰ নামটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত আহি যায় এনেকুৱা চিষ্টেমত আমাৰ অসমৰ যোনটো 5550টা পোষ্ট সেই পোষ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেমটো কৰিছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল আৰু থাৰ্ডত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট চ' BTCত এটলিষ্ট এটা প্ৰভিজনেল দিলে ভাল হয় নহ'লে বহুত মানে প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্সটো থাকে এতিয়া নেক্সট পইণ্টছত আমি চাওঁ নেক্সট পইণ্টছত আছে আমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট দিয়াৰ কিমান দিন পাছত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দিব এইটো বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে এইটো কুৱেশ্যনটো কৰি আছিলে হয় বন্ধুসকল ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো আমাৰ আগৰ পৰাই এনেকুৱা চিষ্টেমত দি আছে যে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট দিয়াৰ পাছতে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দিয়া যোৱাবাৰৰ যোনটো চৰকাৰ আছিলে আমাৰ UPPL চৰকাৰে কি কৰিছিলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো আজি দিলে আজি আবেলি মানত দিলে আৰু অহাকালিয়ে মানে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো বিতৰণ কৰিছে চ' সেই চিষ্টেমটো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো এইবাৰ কৰিব লগা বাধ্য হৈছে কিয়নো যদি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো আজি দিছে বা আজি দি দিয়া হয় ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো আজি দিয়াৰ পাছত এসপ্তাহ 7 ডেজ বা 10 ডেজৰ পিছত যদি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দিয়া হয় তেনেহ'লে এই 7 ডেজ বা 10 ডেজৰ মাজত বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ বহুতটা অভিযোগ থাকে আৰু কিছুমান কেণ্ডিডেটবিলাকে হাইকোৰ্ট কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰে চ' ইয়াৰ কাৰণে যদি হাইকোৰ্টে যদি ষ্টে অৰ্ডাৰটো দিয়া হয় তেনেহ'লে 800 900 বা 1000জন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো ষ্টে হৈ যায় বা পেণ্ডিং হৈ যায় চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইবাৰ যোনটো 5550টা পোষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া সেই চিষ্টেমটো এনেকুৱা কৰিছে আজি ধৰি লওক আজি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো দিছে কালি এদিন থাকিলে আৰু নেক্সট দিনতে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো বিতৰণ কৰিছে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ 5550টা পোষ্টত চ' সেইকাৰণে এইবাৰ BTCত এনেকুৱা ডিলেটো নকৰিব আজি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো দিলে কালি এদিন থাকিব নেক্সট দিনতে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দি দিয়া হ'ব কিয়নো আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টতে বেছি অভিযোগ বা বেছি হাইকোৰ্ট হোৱা বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট হোৱাটো আমি দেখিব পাৰিছোঁ আৰু সেইবাৰো এনেকুৱা হ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে তেখেতসকলে কি চিষ্টেমটো কৰিব আজি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো দিয়াৰ পাছতে এদিন বা 2 দিনৰ ভিতৰতে তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো বিতৰণ কৰিব চ' এইখিনি আছিলে যদি ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট দিয়াৰ যোনটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত আছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো জানুৱাৰী মানত দিব নেকি সেইটো বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কুৱেশ্যন কৰিছে হয় বন্ধুসকল এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো আপোনালোকে যেনে হওক আপোনালোকে জানুৱাৰী মানতে পাব ডিচেম্বৰ মাহটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰা শেষ কৰিব ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো জানুৱাৰী মানতে ওলাব আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো আপোনালোকে জানুৱাৰী মানতে পাব চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো মই ইয়াতে পইণ্ট হিচাপত আপোনালোকক দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতো যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰি বা কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব চ' বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যে BTCৰ যোনটো LP আৰু UP টেটৰ যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো স্মুথলি আৰু জেনিউনলি ভাল ধৰণতে হয় আৰু সকলো জেনিউন কেণ্ডিডেটবিলাকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো পাব সক্ষম হয় কোনো ধৰণৰ হাইকোৰ্ট যদি কেছটো নহয় সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব
কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব। সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। থেংক ইউ, গোজেন্থেং।